Kallid sõbrad, tore on kõiki näha me tänasel jumalateenistusel. Aeg on alustada, ülistada koos, palun tõuseme püsti, teeme seda. Lülitame oma telefonid ka hääletule režiimile või välja, et need meid ei segaks. Доброе утро всем. Давайте отключаем свои мобильные телефоны и поем все вместе. Ja laulame kõigepealt Päästja. Kõik vajame kaasa tundmist, armastus, mis kestaks. Su armu vajan ma. Kõik vajame andeks andmist, päästja sinu heldust. Me rahva Aitäh, palun võtke istet.
Head uut aastat! С Новым годом! Või õigem oleks öelda võib-olla head uut kooliaastat. Точнее, с новым учебным годом. 1. septembrit nimetatakse ka tarkuse päevaks. Ну, знаете, 1 сентября известен как День знаний. Ja kui ma mõtlen enda peale, siis ma kindlasti olen hariduse usku, kui nii võib öelda. И если подумать о себе, то мы точно верим в образование. Ma olen veendunud selles, et mida haritumad on inimesed, Я уверен, что чем образованнее люди, siis seda paremas ühiskonnas me elame. тем в более примерном обществе мы живем. Aga inimlikul tarkusel on piirid. Temaga saab minna ainult teatud kaugusele. Но, к сожалению, с человеческой мудростью у нее есть определенные границы, поэтому можно дойти до определенной точки, но дальше уже сложнее. Sest kui me vaatame seda, mis ümberringi maailmas toimub, siis me saame aru, et inimlik tarkus ei võta ära inimlikke pahesid. Потому что если посмотреть и оглянуться на мир вокруг, то понятно, что мудрость, конечно, хорошо, но, к сожалению, она никуда не отрицает и не убирает последствия наших, скажем, негативных сторон характера. Vaatamata suurele tarkusele me näeme ikkagi ahnust, enesekesksust ja nii edasi. Жадность и эгоизм никуда не деваются, к сожалению. Kui me vaatame Jumala sõna, siis Jumala sõna räägib ka tarkusest ja päris palju tegelikult. И если открыть Слово Бога, то там тоже очень много пишется о мудрости. Ja huvitav on see, et Jumala sõna räägib maisest tarkusest ja räägib taevasest tarkusest, mida nimetatakse ka vaimseks või vaimulikuks tarkuseks. И интересно, что в Библии проводится разделительная черта между земной мудростью и небесной, или, скажем так, духовной мудростью. Ja ma tahaksin teile lugeda ühe värsi Jakobuse kirjast. И мы хотим прочитать вам один стих из послания Иакова. Ja see on 3:17. 3 глава, 17 стих. Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, teeskluseta. Мудрость же, исходящая свыше, прежде всего чиста, мирна, добра, кратка, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и искренна. See on huvitav, kui te korra mõtlete selle kirjelduse peale, Если просто задуматься об этом описании, siis kui võtta üks inimene ette, võib-olla isegi siit saalist või kui me ise mõtleksime, kui keegi meilt küsiks, kuule, seleta mulle, mis asi on tarkus? если взять какого-нибудь рандомного человека, ну, неважно, даже здесь в зале, и сказать ему, попробуй объясни мне, что такое мудрость. Kes iseloomustaks tarkust niimoodi? Ну, кто бы вот навскидку тебе вот такое предложил определение? Näiteks, et tarkus on rahumeelne, ta on leebe. Например, что мудрость, она мир, она про мир, Või et tulvil halastust. или она полна милосердия. Enamasti need ei assotsieeru meile tarkusega. Потому что как-то с мудростью эти вещи не бьются в нашей голове. Just nimelt seetõttu ma usun, et meil on oluline vaadata, mida Jumal tahab meile tarkusest rääkida. Именно поэтому я полагаю, что нам следует обратить внимание на то, что Бог пытается нам рассказать про мудрость. Mida räägitakse sellest tarkusest, mida me saame ülevalt ammutada? Особенно про ту мудрость свыше, которую Бог нам говорит и предлагает. Ja loomulikult selle kõige parem allikas on Jumala sõna. И, конечно же, где про нее узнать? Конечно же, в Слове Бога. Nii et see on väga hea, et te olete täna siin, te olete teenistusel, kus te saate kuulda Jumala sõna. Поэтому мы рады вас здесь видеть сегодня, потому что здесь вы точно его услышите. Nii et kuulame. Так что давайте прислушиваться, Aga ärme ole lihtsalt unustavad kuuljad. но давайте не будем забывчивыми Ärme слушателями. lase ühest kõrvast sisse, teisest välja, Знаете, как в одно ухо влетело, в другое вылетело. vaid proovime võtta seda vastu, proovime võtta seda südamega, lasta see endast läbi. Но давайте попробуем пропустить это через себя и через свое сердце. Sest selles samas Jakobuse kirjas on üks väga huvitav värss veel. Потому что в том же послании Иакова есть еще один интересный Seal samas стих. peatükis, 3. peatükis, salm В той же 13, 3 главе, 13 стих. mis ütleb, kes teie seas on tark ja arusaaja, las ta näitab oma hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses. Если среди вас кто-нибудь, кто воистину мудро все понимает, если есть такой, то он должен доказать свою мудрость праведной жизнью, он должен совершать добрые дела со смирением. Soovin teile kõigile head vaimse tarkuse päeva. Так что желаю вам хорошего дня духовных знаний.
ja palvetame. И давайте помолимся. Kallis Jumal, kes sa oled taevas, Дорогой Отец Небесный, me tuleme sinu ette palves мы хотим предстать перед Тобой в молитве. ja me tahame väga tänada selle eest, et sa oled meile andnud võimaluse vaadata ülevalt tuleva tarkuse sisse. И спасибо Тебе огромное за возможность взглянуть на ту мудрость, которую Ты даешь свыше. Sa ei ole seda varjanud meie eest, vaid sa annad seda meile küllaga, kui me ainult kuulda tahame. Спасибо за то, что Ты не прячешь ее где-то за 7 печатями, но Ты готов отлить ее столько, сколько нам надо, только было бы желание. Jumal, me väga palvetame sellest, et täna siin, kas saalis või ekraanide taga, et meie süda võiks olla avatud sinu sõnale. Мы молимся, Господь, чтобы, будь здесь в зале или мы где-то за экраном сейчас, но в любом случае мы молимся то, чтобы наше сердце было восприимчиво к Твоему Слову. Jumal, me kõik januneme millegi enama järele, kui see maailm pakub. У нас у каждого внутри живет эта жажда чего-то большего, чем то, что может предложить нам этот мир. Sina oma igaveses tarkuses, sina pakud seda meile. И Ты в своей вечной мудрости, Ты предлагаешь нам это. Palume tõesti, et me saaksime omaks võtta seda taevast tarkust. Господь, пожалуйста, помоги нам принять эту мудрость, See духовную on, мудрость, et see oleks midagi, millest me võiksime juhinduda oma elus. чтобы это стало нашим ориентиром в жизни, Sest sellel on igavikuline tähendus. потому что это определит нашу вечность. Jumal, palvetame selle teenistuse eest siin, Мы молим Тебя, Господь, за сегодняшнюю службу, et see läheks kenasti, et see oleks sinule auks ja sinule meelepärane. чтобы она прошла хорошо и доставила Тебе радость, Et armulaul me saaksime meenutada Jeesust чтобы Христос был действительно помянут во время причащения, ja et kõne ajal sinu sõna kõnetaks meid. и во время проповеди, чтобы Твое Слово стучало в сердце каждого из нас. Aitäh sulle kõige eest Спасибо, Господь, за все. ja palvetame selle palve sinu kalli poja Jeesuse nimel. И молились во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Amen. Аминь. Ja laulame kõik koos, aga enne seda mul on teade koguduse liikmetele, et kolmapäeval me kohtume siin kogudusega koos selles saalis kell 19:00 ja laulame Elu ehitan. Iga laulu, mis siia laulda saan. Väärt kogu kiitus, mis siia tuua saan. Väärt iga hingetõmmet maailmas, elame su jaoks, elame su jaoks. Jeesus kõrgeim kõigist nimedest. Jeesus me päästja, pole ühtki teist. Väärt iga hingetõmmet minu sees, elame su jaoks, elame su jaoks. Püha pole teist su sarnast, pole sulle võrdset, avan silmad imetluses. Näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna, armastama teisi mu ümber. Väärt iga laulu, mis siia laulda saan. Väärt kogu kiitus, mis siia tuua saan. Väärt iga hingetõmmet maailmas, elame su jaoks, elame su jaoks.
jätkama oma teenistust armulauaga. И сейчас мы продолжим службу причащения. Ja see on hea aeg, mis on pühendatud mõtisklema, И это время, которое предназначено для того, чтобы поразмышлять. meenutama Kristuse elu Вспомнить о жизни Христа ja kui tähtis oli tema surm. и о том, насколько важной была его смерть. Mäletamine on kristliku usu jaoks üks oluline sõna, nii heas kui halvas. И на самом деле помнить это прямо очень про христианскую жизнь, и в хорошем, и в плохом смысле. Ja üks näide Iisraeli rahva jaoks oli paljude nende võitluste põhjuseks. И это, наверное, одна из причин большинства, большей части борьбы израильского народа. Meeles pidada Jumala tõotusi. Не забывать заветы Божьи. Nad olid siis rahvas, kes kiiresti unustas Jumala ja pöördusid tema poole ja ütlesid, meil oli Egiptuses väga hea olla, et miks sa tõid meid siia surema. Потому что это был народ с короткой памятью, который, выйдя из египетского царства, не сильно долго прошло время, они такие, слушай, там неплохо было в Египте, может, давайте обратно? Nüüd me võime lugeda Uues Testamendis, Но в Новом Завете что мы можем прочесть? mida kirjutab Paulus siis kogudustele. Что пишет Павел церквям, Samal ajal olles ise vang. в то же время сам находясь в заключении, в тюрьме. Ja me loeme seda eesti keeles, venekeelsed inimesed näevad piiblislaidi siin üleval ekraanil. И мы прочтем со сцены на эстонском, и на русском будет на слайде наверху. Ehk siis teise Timoteuse teisest peatükist värsid 8-10. Второе послание Тимофею, 2 глава, 8 стих, 8 до 10. Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on üles äratatud surnuist, kes põlvneb Taaveti soost. See on evangeelium, mille pärast ma kannatan kurja ja olen koguni ahelates nagu mõni roimar. Kuid Jumala sõna ei ole ahelas. Seetõttu ma talun kõike äravalitute pärast, et ka nemad saaksid pääste Kristuses Jeesuses igavese kirkusega. Paulus oli inimene, kes näis suutvad elus korralikult keskenduda olulistele asjadele. Так вот посмотришь на Павла, и ощущается, что он тот человек, который фокусировался, его мало что отвлекало, он мог держать фокус на важных вещах. Kui me mõtleme sõnale keskendumine, siis tänasel päeval on see suur defitsiit. Потому что если подумать о вопросе концентрации, это вообще дефицитное слово в наши дни. Ta kutsub Timoteost üles mäletama Kristust kui inimest, kelle pärast tasub kannatada. И здесь он призывает Тимофея помнить Иисуса Христа, который был воскрешен. Paulus ütleb Timoteusel, olgu sul meeles surnust üles tõusnud Jeesus Kristust mäletada, meeles pidada. Помни воскрешенного Иисуса Христа. Igaüks meist võib lahedalt oma elu ära elada nii, et ei tulegi meelde Jeesus Kristus. На самом деле нам несложно прожить свою жизнь, не часто вспоминая или вообще не вспоминая о Христе и Его жертве. Väga lihtne ja kerge on elada oma elu niimoodi, et see, mis on mulle võimeline, milleks ma olen võimeline, seda ma teen oma jõuga. Потому что очень легко идти по жизни так и делать то, что тебе дается или что тебе хорошо идет и получается. Ja kristlastel me teame, et peaksime olema ju tugevad. И если вы христиане, то вы понимаете, что вам надо быть сильными. Kuid ikkagi aeg-ajalt me tunneme ennast ju nõrgalt. Но время от времени каждый человек чувствует себя слабым. Me teame, et me peaksime lootma, Мы знаем, что нам надо бы надеяться, не терять надежды, kuid tunneme siiski aeg-ajalt meeleheidet. но все равно отчаяние посещает нас. Me teame, et meist peaks olema piisavalt rõõmu, Мы знаем, что Библия призывает нас чувствовать радость, kuid me tunneme kurbust. но грусть тоже никуда не девается. Oleme kuulnud, et meis peaks olema vastupidavust, Мы все, наверное, слышали, что мы должны быть долготерпеливыми, выдержанными, kuid tihti me tunneme ennast väsinud. но мы устаем, как и все. Miks on see nii? Почему так происходит? Kas võib see olla nii, et me oleme unustanud Jeesus Kristuse? Может ли это быть от того, что мы где-то забываем о Христе? Võib juhtuda see, et me oleme unustanud regulaarselt teda meelde tuletada. Может быть, мы уже забыли регулярно вспоминать о нем Rõõmustada selle üle, et ta on siin maailmas, и чувствовать истинную радость от того, что он жил в этом мире, et ta osaleb meie elus. что он принимает активное участие в моей жизни. Kas võib olla nii, et praeguse maailma mured, need koormavad meid nii, et me ei ole võimelised mäletama? Или, может быть, тревоги и сомнения этого мира и того, что происходит вокруг, просто вытеснили из сердца все пространство, которое было для Христа. Me teame, et oma kogemuste põhjal me suudame ja käime läbi erinevad eluperioodid oma elus. Мы знаем, что мы можем, в принципе, на опыте
пройти в жизни достаточно много. ja nendel rasketel hetkedel me ilmselt ei ole võimelised keskenduma Jeesusele. Но, наверное, в тяжелые периоды жизни сложнее фокусировать свое внимание на Христе. Ja Paulus teadis hästi, et see on oluline, et mäletada Jeesust. Но, тем не менее, Павел был абсолютно убежден, что жизненно важно помнить о нем. Ja ta tuletab Timotuse seda meelde. И поэтому он написал письмо и напомнил Тимофею о том, что это важно. Ta ütleb esiteks, et ta on surnust üles tõusnud Прежде всего, что он говорит о Христе, что он воскрес из ja смерти. teiseks ta ütleb, et ta on Taaveti järeltulija. И потом он говорит, что это был потомок Давида. See, et ta on surnust üles tõusnud, tuletab meelde tema väge ja tema igavest seisundit. Тот факт, что он воскрес из мертвых, безусловно, говорит о его силе. Ta võitis ära surma, tal oli võim surmast üle saada. То есть смерть не смогла его удержать, он был достаточно мощным. Fakt on see, et Jeesus ei ole surnud. То есть факт остается фактом, тела Христа нигде нет. Jeesus on elus. Он живой. Ta ei ole mineviku ajalooline isik. Это не просто какое-то, не знаю, лицо из историческое какое-то. Ta on meie issand, ta on meie päästja. Он наш Спаситель и наш Господь. Kõik, mis tema kohta oli tõsi, on ka seda siiamaani. То, что было справедливо про Него сказано тогда, справедливо до сих пор. Me ei vaata lihtsalt tagasi ja ütleme, et see oli vägev, see oli suurepärane. Мы не просто читаем что-то и думаем, о, как классно было когда-то. Me vaatame teda praegu Мы можем посмотреть на Него ja сейчас ütleme, et ta on suurepärane. и можем искренне сказать, что Он замечательный. Paulus räägib Jeesusest kui Taaveti järeltulijast. То есть Павел говорит отдельно также, что это потомок Давида. Taaveti järeltulijaks olemine räägib, et ta oli ka inimene. И это, в свою очередь, свидетельствует о том, что он был рожден от Temas oli людей. alandlikkust. У него была человеческая скромность, скажем See так. tuletab meelde, et ta oli üks meie seast. Напоминание о том, что он был одним из нас. See tuletab meelde seda, et ta saab meist aru, ta on olnud inimene. И это снова подтверждает нам, что он понимает, через что мы эти Ta проходим. mõistab meie kiusatusi, meie nõrkusi. Ему не безразличны ни наши слабости, ни наши Kui ma vaatan iseenda peale, проблемы. on mul raske vaadata kaugemale, kui ma võitlen mingisuguse probleemiga. Когда у меня какие-то проблемы в жизни, то мне очень сложно смотреть в перспективу, куда-то в будущее. Ma olen keskendunud oma probleemile. Потому что взгляд сводится к тому, что вот надо решить сейчас. Väga raske on rõõmustada heade asjade üle või selle üle, mille Jumal on teinud. И очень сложно в такие моменты радоваться даже тому добру, которое Бог тебе дарит. See, mida Jeesus kutsub tegema üles, et meenutage mind. Но то, что Иисус говорит нам, помните меня. Kui sa kannatad või kui elu lihtsalt ei lähe nii, nagu sa lootsid, Когда ты находишься в страданиях или когда жизнь идет совсем не по твоему сценарию, siis küsi, et kas sa suudad meelest pidada ja mäletada Kristust. то задай себе вопрос, можешь ли ты, способен ли ты в эти моменты помнить Христа. Võime olla kindlad, et me ei näe kõiki asju, Конечно же, все мы не увидим, mida Jumal näeb. то, что видит Бог. Tema plaan on endiselt hea ja suurepärane. Но, тем не менее, Его план хорош и добр. Me loeme teist kirja kohta viimast. Давайте прочтем еще один отрывок. See on esimese korintlaste kiri, Первое peatükk послание 11, Коринфянам, 11 глава, värsid 23-26. с 23 по 26 стихи, текст на русском на экране. Sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi. Et issand Jeesus sel ööl, mil ta ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtusöömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte, karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni ta tuleb. Armulaud on asi, mille Jeesus ise kehtestas. Причащение – это тот завет, который дал нам сам Христос, Et tuletada meile meelde, чтобы мы могли не забыть, et andestus ja osadus on koguduse ühise elu keskmes. что прощение и общение – это центральная часть, животрепещущая часть любой церкви. Me täna vajame endiselt Jumala armu Kristuses. И нам все еще нужна милость Божья. Mõtleme oma südamele Jumala ees, kui palvetame. Так что давайте подумаем о своем сердце перед Богом, когда мы будем молиться. Me palvetame. Давайте. Kallis Jumal, me täname sind, saame tulla sinu ette. Дорогой Господь, мы так благодарны, что мы можем предстать перед Тобой. Issand Jeesus, kui hea, kui tähtis on sind meeles pidada. Иисус, Господь наш, так здорово снова вспоминать Тебя. Kiirel ja raskel elutormil võime hakata unustama sind.
И когда у нас слишком быстрый темп жизни или что-то идет не так, нам сложно, по-человечески сложно вспоминать о Тебе. kuigi me teame, mida sa oled meie jaoks teinud, võime me päev läbi elada ilma sinu armu meenutamata. И хотя мы очень хорошо понимаем, чего стоило наше спасение, все равно мы можем прожить целый день и не вспомнить об этом. Andesta meile, Jumal. Прости нам, Господь. Aita meil oma sõnade ja tegude kaudu iga päev Jeesus Kristust meeles pidada. Помоги нам свидетельствовать своей жизнью и своими поступками, что мы помним о Тебе. Uskuda seda, et ta on üles tõusnud. И верим, что Он воскрес. See annab meile lootust ja tulevikku. Потому что это то, что дает нам надежду и поддержку. Aita meil armulõua ajal tähistada, Jumal, sinu armastust. Помоги нам отпраздновать этим причащением Твою любовь к нам. Aita meil meeles pidada sinu armastust, kui me satume erinevatesse raskustesse. Помоги и напомни нам о своей любви тогда, когда мы впадаем в какие-то сложности. Aita meil meeles pidada sinu armastust, kui meil on võimalus armastada hädas olijaid. Помоги нам не забывать о Твоей любви тогда, когда у нас есть шанс любить кого-то, кому эта любовь сейчас очень нужна. Aita meil meeles pidada sinu armastust, kui tunneme hirmu ja üksindust. И в те моменты, когда мы чувствуем глубокое одиночество и страх. Aita meil elada iga päev nii, et meenutades, issand Jeesust, sinu armastust meie vastu. Помоги, Господь, проживать каждый день так, чтобы мы не забыли Твою любовь по Sina surid отношению к нам, ristil meie pattude eest. потому что Ты отдал свою жизнь на кресте за нас. Palun ühenda meid läbi leiva murdmise, mahla joomise. Господь, мы молим Тебя, просто объедини нас благодаря тому, что мы преломим вместе хлеб и выпьем этот сок виноградный, Et sinu arm võiks kasvada meis. чтобы в наших душах действительно росла милость. Me palvetame sinu poja Jeesus Kristuse nimel. И мы молились во имя Сына Твоего Христа. Amen. Аминь.
Roomlaste kirja 8. peatükis räägitakse, kuidas kristlastel on võidukat elu võimalik elada. Järgmine laul sellest räägibki. Ma võite näen. Sa lahingus käib minu
Palun võtke istet. Tere päevast kõigile! Добрый день всем. Meil on aeg jutluseks. И у нас время для проповеди. Ja tänane kõne tuleb meil siis Apostlite tegude raamatu 11. peatüki põhjal. И сегодняшняя проповедь будет построена на Деяниях апостолов 11 главы. Ma proovin tuua sealt selle olukorra siis meie tänapäevasesse konteksti. И я попробую перенести вот ту ситуацию в сегодняшний контекст. Ja tänase kõne nimi on Jumal muudab tänast. И название сегодняшней проповеди «Бог изменяет сегодняшний день». Mida ta täpselt muudab Что же Он изменяет? ja kuidas ta muudab, sellest me kohe saame И rääkida. как изменяет, мы будем об этом сейчас говорить. Me oleme päris palju rääkinud Apostlite tegude raamatust И мы много говорили о книге Деяниев апостолов. ja samamoodi siis see 11. peatükk räägib meile paganate ristimisest. И в 11 главе в книге говорится о крещении язычников. Ja sellest, kuidas Apostel Peetrus selgitab seda kõike siis Jeruusalemma kogudusele. И как апостол объясняет это все в Иерусалиме своим друзьям. Tserkvi. Церкви. Ilmselt olid need ka sõbrad, aga Друзья и в церковь. jaa. Kõigepealt, mida tähendas juutide jaoks paganate ristimine? И что же означало для евреев крещение язычников? Me oleme rääkinud natuke, mida tähendas see paganatele. Нам надо понять, что означает это для язычников. Aga mõtleme korraks, mida see tähendas reaalselt juutidele. Но надо и понять, что это означало и евреям. See oli juutide jaoks, ka Jeesuse jüngrite jaoks midagi täiesti uut ja ootamatut. И для иудеев вот эта ситуация, это была что-то вообще новое и непонятное. See tähendas kogudusele seniste traditsioonide kardinaalset muutumist. Это означало для традиций, которые были в церкви, они были полностью изменены. Midagi, mis oli ebapuhas, sai nüüd puhtaks. То, что раньше считалось нечистым, стало чистым. Midagi, mis oli võõras, sai omaks. То, что раньше было чужим, стало своим. See tähendas juutidele uut tulevikku ja uut dünaamikat koguduse siseelus. Это означало для иудеев вообще новую динамику и новую жизнь в церкви. Ja me teame, et selliste uuenduste elluviimine ei ole kusagil lihtne. И мы знаем, что вот такие изменения, чтобы их ввести в жизнь, это совсем непросто. Kujutage korraks ette, Представьте себе, et keegi tuleb siin nüüd järgmine pühapäev lavale ja ütleb, et meie järgmine jumalateenistus toimub Karu tänava sünagoogis. и что кто-то придет к нам и вот со сцены объявит, что следующее богослужение у нас будет в синагоге на улице Кару, Koos sealse kogudusega, с церковью, которая там, sealsete traditsioonidega, Vot- liturgiaga. со всеми традициями, со всеми литургиями, которые у них там. Ja tegelikult me oleme nüüd kõik tulevikus üks suur kogudus. И вообще в будущем мы вообще одна большая церковь. Nagu kärgpere. Как будто вот семья такая объединенная. Oleme ausad, ikka tekiks küsimusi. Давайте будем честными. У этого возникнут вопросы. Kus see nüüd tuli? Откуда этот вдруг? Mis toimub? Что происходит? Ja kindlasti tekib ka küsimus, kas ma üldse lähen sinna. И, конечно же, возникнет вопрос, иду ли я туда, pойду ли я туда. Arusaadav on ka see, et Jeruusalemma kogudus tahtis detailsemalt kuulda paganate ristimisest. И, конечно же, израильская церковь хотела услышать больше, что это значит крещение язычников. Saada sellele kinnitust Jumalalt ja aru saama, et tegemist on ikkagi õige asjaga. И они, конечно же, хотели получить убеждение от Бога, идущие, и быть убежденными, что это правильная вещь. Ning Apostel Peetrus läkski Jeruusalemma ja andis üksikasjaliku selgituse, kuidas ja kelle juhtimise all see kõik toimus. И вот апостол Петр пошел туда и объяснил в деталях все, как это произошло и кто этим всем руководил. Ja kui me loeme seda peatükki, siis me saame aru, et või näeme, tähendab, et alguses sai Peetrus koguduselt riielda. И если мы читаем этот отрывок, то видно, что сначала Петр получил взбучку. Sa oled rikkunud traditsioone, Ты нарушил традиции. aga sellegipoolest nad kuulasid Peetruse ära. Но несмотря на это, они слушали Петра. Teate, minu jaoks on väga huvitav see reaktsioon, kuidas kogudus reageeris
Peetruse kokkuvõtvale selgitusele. И мне на самом деле интересно отметить, каким образом церковь среагировала на то, как Петр очень конкретно и четко объяснил. Ja loeme koos Apostlite tegude 11. peatükist 18. värsi. И давайте вместе прочитаем Деяния апостолов, 11 глава, с 18 стиха. See on siis koguduse reaktsioon. И это реакция церкви. Seda kuuldes nad rahunesid ja andsid Jumalale au, üteldes, siis on Jumal ka paganatele andnud meeleparanduse eluks. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, сказав, значит, и неевреям Бог дал возможность раскаяться и обрести жизнь. Teate, mind üllatab see reaktsioon positiivses mõttes. Знаете, меня в позитивном смысле эта реакция очень удивляет. See, et kogudus võtab sellise suure muutuse nii rahulikult vastu То, что церковь такое большое изменение так спокойно принимает. ja veel, et nad andsid au Jumalale. И еще самое, может, интересное, что они прославили Бога. See tähendab, et nad usaldasid Peetrust. Это значит, они доверяли Петру, Nad usaldasid kõiki neid märke, mida Püha Vaim neile näitas. они доверяли всем этим знамениям, которые Святой Дух им показал. Ja nad seadsid Jumala plaani, Jumala tahte kõrgemale kui võib-olla oma soovid ja oma isiklikud tunded. И они установили планы Бога выше своего, может быть, даже понимания. Oleme ausad, sellest on tegelikult väga palju õppida ka tänapäeval. И давайте будем честными, что нам сегодня есть в этой ситуации много чему научиться. Mõelge korraks meie võib-olla tänastele väljakutsetele. Давайте подумаем о наших сегодняшних вызовах. Eriti nendele teemadele, mis on meie jaoks selline punane lipp. Особенно в тех темах, которые для нас как красный флаг. Ma ei räägi maailmast, ma räägin just nimelt koguduste kontekstis. Я не говорю в мире вообще, а я говорю именно в пределах церкви. Ja ma räägin Eesti koguduste И я kontekstis. говорю конкретно в эстонской церкви. Kusagil kogudustes on välja ilmunud näiteks geipastorid. Где-то вышли уже пасторы, которые являются геями. Ja kui me kuskilt lehest või meediast loeme selle kohta, me oleme juba harjunud, et neid tuleb ja tuleb ja tuleb. И если мы вот открываем медиа, и мы читаем, и мы видим, что их становится все больше и больше и больше. Samasooliste paari panemine ja aktsepteerimine koguduses, et meie kogudus ongi selline. И принятие однополых браков, и говорим же, что да, вот так оно и есть. Ma ei räägi seda, et see on meie koguduste praktika, Это не практика нашей церкви. aga ometi me näeme ja kuuleme sellest kõik. Но мы видим и слышим об этом в разных местах. Kuidas suhtuti sellesse 100 aastat tagasi, Как к этому относились 100 лет назад, 500 aastat tagasi? 500 лет назад? Ma ütlen ausalt, isegi 2-30 aastat tagasi Да даже, честно говоря, 20-30 лет назад oli nendest teemadest rääkimine isegi tabu. говорить даже об этой теме было просто запрещено. Mida sa teed, kui sa täna kuuled või loed sellest? Что ты делаешь, если ты сейчас, сегодня слышишь или читаешь об Ma этом? julgen öelda, et keskmine kristlane läheb põlema selliste teemade И я peale. почти убежден, что средний христианин, он загорается из-за этого. Et võib-olla tunduvad meil natuke niisugused nagu äärmuslikud teemad. И может показаться, что это такие слишком как бы очень экстремистские темы. Ja siin saalis on meil võib-olla kerge leida üksmeelt, et patt on patt, et mis me siin ikka pikalt И räägime. мы, может, в этом зале найдем сразу как бы такое понимание, что грех есть грех, что еще об этом говорить. Aga on palju niisuguseid väiksemaid küsimusi. Но есть много таких маленьких вопросов, Näiteks laste karistamine например, наказание детей või mitte karistamine. или же не наказывать детей. Naiste kõnelemine koguduses. Проповедование женщины, чтобы женщины проповедовали в церкви. Ja nüüd ma räägin juba meie koguduste praktikast. И теперь я говорю о нашей церкви, уже о практике наших Selliseid церквей. variante polnud 2-30 aastat tagasi laual. Вот этих вопросов 20-30 лет назад вообще не было даже, никто об этом не говорил. Kui keegi hakkas sellest rääkima, võeti välja piibel, öeldi, et kui sa last ei karista, siis sa vihkad last. И вот 30 лет назад говорили, что открывали Библию и говорили, что если ты ребенка не наказываешь, то ты ненавидишь ребенка. Ja naine olgu koguduses vait. И женщина в церкви пусть молчит. Tsiteeriti siis Apostel Paulust. И цитировали апостола Павла. Täna me näeme ja kuuleme, et naised räägivad meil koguduses, jagavad ja teevad seda väga kvaliteetselt. И мы вот сейчас видим и замечаем, что женщины говорят в церкви и делают это очень качественно. Ma mäletan ühte arutelu, mis meil oli mingi aeg tagasi, oli Triinuga kodus. И я помню одну дискуссию, которая у нас дома была с Трин.
ja me rääkisime siis naiste kõnelemisest ja Triin küsis, et kuidas ma suhtun naiste kõnelemisse. И мы говорили о проповедовании со стороны женщин, и она спросила меня, как я к этому отношусь, что женщины проповедуют. Ja ma ütlesin, et mõtlen ausalt, mul ei ole selle vastu nagu mitte midagi. И я сказал честно, я ничего не имею против этого. Aga Но ma tahaksin, et see oleks tehtud niisuguse alandliku vaimuga ja niisuguse nagu õige südamega. Но я хочу, чтобы это было бы сделано в покорном сердце, в покорном духе и правильном сердце. Siis oli väike vaikus И тогда было некоторое такое затишье. ja Triin küsis, et aga kas sa nagu meeste puhul ei oota sama asja või? Тогда спросил, а от мужчин ты этого не ждешь? Ootan, muidugi ootan. Жду, Ja конечно, ootan ka жду. iseendalt seda И sama от asja. себя самого это жду. Me peame aru saama, et kõik meie ümber ei jää nii, nagu ta on kunagi olnud. И мы должны понять, что ничего не останется таким, как это когда-то было. Ja loomulikult tuleb vahet teha, et mis on patt ja mis on arvamuste küsimus. И, конечно же, надо распределять и понимать, что есть грех, а что есть просто мнение. Aga me peame olema valmis teatud muutusteks siin elus. Но мы должны быть готовы к каким-то изменениям в своей жизни. Ja isiklikus plaanis see ei pruugi olla meile kerge või alati aktsepteeritav. И для себя лично это может быть очень тяжело и даже неприемлемо. Tänane esimene punkt kannab nime, kuidas muutused mind mõjutavad. И первый пункт сегодня называется «Как изменения влияют на меня». Väga tihti elus mingisugused reeglid või toimivad süsteemid muutuvad. И часто в жизни какие-то правила или же действующие системы, они меняются. Ja see ajab mind segadusse. И это заставляет меня войти в замешательство. Midagi ei tohi teha, Что-то нельзя делать, siis tohib teha потом можно делать, ja see võib-olla jällegi muutub kõik. и опять все это меняется. Me tahaks, et oleks mingisugune konkreetsus ja mingisugune stabiilsus, Мы хотели бы, чтобы была бы какая-то конкретность и стабильность, aga seda ei ole alati. но этого нету. Minu põlvkond teab väga täpselt, mis tähendab see, kui muutub riigikord. И вот для меня такая вот ситуация, это как бы тяжелая, когда Naše поколение знает, meie põlvkond teab seda. наше поколение знает о том, что значит меняется устройство государства. Kogu süsteem toimis ühtemoodi, Вся система вот работала, kõik said sellest aru, kõik adopteerusid sellega, все понимали, как работает, мы адаптировались, inimesed õppisid ellu jääma люди выживали каким-то образом в этой ja системе isegi süsteemi ära kasutama и даже использовали эту систему под себя. ja siis see olemasolev süsteem muutus. И вот эта система, она изменилась. Ja mitte kõigile ei meeldi need muutused И не всем понравились эти ja изменения. mitte kõik ei tule sellega toime. И не все смогли справиться с этим. Me teame, et ka Jumala riigis võivad asjad muutuda. И мы знаем, что и в Царстве Бога вещи могут Kui me измениться. mõtleme konkreetselt juudi rahva peale, Если мы подумаем о еврейском народе, siis alates selleks hetkeks, kui toimus see paganate ristimine, что вот к тому времени, когда произошло крещение язычников, oli neil ajaloos juba toimunud palju muutusi. у них в жизни было очень много изменений. Üks suur muutus oli Iisraeli väljaminek Egiptusest. Одно большое изменение – это выход израильского народа из Египта. Me oleme sellest palju rääkinud, võib-olla lugenud, filme näinud. И мы об этом много говорили, видели фильмы. Mäletate, mitte kõigile ei meeldinud see. И вы же помните, если подумаете, там не всем это нравилось. Inimesed olid harjunud vanaga. И людям нравилось жить по-старому. Isegi kui see oli rõhuv ja kurnav. Даже несмотря на то, что если это было под давлением и вообще до изнеможения. Isegi kui sa oled ori. И даже если ты раб, See oli okei. это было окей. See oli midagi, millega nad olid harjunud. Это то, к чему они привыкли. Sest turvaline orjus oli parem kui mingisugune lubatud teadmatu vabadus. Потому что безопасное рабство было лучше, чем что-то обещанное где-то, но не настолько реалистичное. Ja siis tuli Mooses, И вот пришел Моисей, tegi palju imesid сделал много чудес ja ütles, et hakkame minema. и сказал, а теперь пойдем. Kuhu? Куда? Milleks? Для чего? Teadmatusse. Какое-то неизвестное направление. Ja nii palju, kui me teame, sellest tegelikult sai Iisraeli edulugu. И насколько мы знаем, из этого вообще в конце концов произошел большой успех израильского народа. Sellest räägitakse siiamaani. Об этом говорят до сих пор. Teine asi, mis oli Вторая вещь, которая Iisraeli была. rahva ajaloos, rahvas nõudis endale kuningat.
У иудеев была такая ситуация, они потребовали себе царя. sellise argumendiga, et aga kõikidel teistel on ju kuningas. И аргумент был, ну у всех есть царь, muudame seda olemasolevat korda. давайте изменим вот этот порядок. enne seda olid rahvajuhid, siis vaimsed juhid olid prohvetid И до этого руководителями народа были пророки. ja süsteem muudeti. И изменили систему. Iisraeli rahvas sai endale kuninga, И израильский народ получил себе царя. kuningas Saul, Царь Савл. Saul esimene Саул первый ja Saul viimane. и Саул последний. ja me teame seda, et see ei olnud edulugu, И мы знаем, что это не было историей успеха. sest 4 põlve pärast enam ei olnud Iisraeli rahvast kui sellist. Потому что через несколько поколений народа, именно иудейского народа, уже израильского народа не было. rahvas lõhenes kaheks Народ разделился на две части. ja ei saanud enam mitte kunagi üheks rahvaks. И они уже никогда больше не были одним народом. mingid asjad, Некоторые вещи, süsteemid, arusaamad, seisukohad системы, понимания или какие-то убеждения, meie ümber võivad muutuda они могут вокруг нас ja измениться. aja jooksul võib-olla muutuvadki. И, скорее всего, в течение времени изменятся. kuid teate, palju tähtsam küsimus on see, kuidas see kõik mõjutab meie isiklikku usku. Но на самом деле самый главный вопрос – это то, как это все повлияет на нашу личную веру. kuidas see mõjutab meie armastust Jumala suhtes, Как это повлияет на нашу любовь по отношению к Богу, armastust teiste inimeste suhtes. на нашу любовь по отношению к другим людям. Need on palju tähtsamad küsimused kui ükskõik milline poliitiline või strateegiline otsus. И эти вопросы, они намного важнее, чем любой стратегический или политический вопрос. sest kui meie kaotame oma usu, Потому что если мы потеряем свою веру, siis on ju kõik nagunii mõttetu то вообще не имеет ее никакого ja значения. mitte midagi ei oma tähtsust. И ничего не важно. loeme 1. Timoteuse kirjast 1. peatükist. Давайте прочитаем 1 Тимофея в 1 главе, värsid 18 ja 19. стихи 18-19. selle korralduse ma annan sulle, mu poeg Timoteos, varasemate sinu kohta käivate ennustuste põhjal, et sa nende toel võitleksid head võitlust, säilitades usku ja puhast südametunnistust, mille mõned on enesest ära tõuganud ja nende usulaev on läinud põhja. Мой сын Тимофей, я даю тебе эти указания в согласии с пророчествами о тебе. Эти пророчества придадут тебе сил и дальше вести достойную битву, сохраняя веру и чистую совесть, которую некоторые отвергли, и из-за чего их вера потерпела кораблекрушение. Kokkuvõttad ütleb Paulus siin Timoteusele. И тут Павел говорит Тимофею, kui me ei säilita oma usku, если мы не сохраним свою веру, kui me ei säilita oma puhast südametunnistust, если мы не сохраним свою чистую совесть ükskõik mis olukorras, в любой ситуации, siis meie usulaev läheb põhja. то наш корабль веры потонет. oled sa näinud kunagi, et kellegi usulaev oleks põhja läinud? Видел ли ты когда-нибудь, что чей-то корабль веры тонул? enamik meist on näinud seda. Я думаю, что большинство из нас видели. oli vaimne inimene Был духовный человек, ja mingi aja pärast oleks nagu hoopis teine inimene välja vahetatud. и через какое-то время этот человек как будто полностью его заменили. enne oli rõõmus, laulis laval, Он был на сцене радостный, пел, kõneles, oli nähtav, aktiivne. проповедовал, был активный. mis juhtus? Что случилось? ilmselt me kõrvaltvaatajatena, vaimsete inimestena oskame anda ka mingisuguseid hinnangud. И мы, наверное, со стороны, смотря и будучи духовными людьми, мы можем дать оценку этому. süda kaugenes Jumalast, Можем сказать, что сердце отдалилось от Бога, tekkis kibedus, kadus osadus, возникла некая горечь или же злоба, ei hoolitsenud oma usu eest не заботился о своей вере või ei kahetsenud oma pattudes. или же не покаялся в своих грехах. ja ma usun, et täpselt samade asjadest peame me kõik iga päev hoolt kandma. И вот именно об этих вещах мы должны каждый день заботиться и беспокоиться. hoolitsema oma usulaeva eest. Заботиться о корабле веры своей. sest vaadake korraks, kui palju on meie ümber segadust, Посмотрите, как много беспорядка вокруг нас. arvamusi, vihkamist, valu. Как много разных мнений, ненависти и боли. ükskõik kuhu suunas sa vaatad,
Все sa võid равно, leida midagi, mis sind nii tugevalt häirib. все равно, куда бы ты ни смотрел, ты можешь увидеть что-то, что тебя будет выводить из себя. keegi ütles, keegi mõtles Кто-то что-то сказал или подумал. ja me hakkame nende asjadega võitlema. И мы начинаем бороться с этими вещами. seega igaüks me peame vaatama, et meie usulaev ei läheks põhja. Мы каждый должны позаботиться о том, чтобы корабль нашей веры не потонул. mis aitab meil säilitada või kasvatada meie usku? И что же помогает сохранить и взращивать свою веру? mida me saame anda või panna omalt poolt selleks vastukaaluks? Что мы можем от себя дать, чтобы это чтобы это происходило? ma olen leidnud enda jaoks piiblist ühe mõõdupuu. И я нашел из Библии один измерение, как себя померить в этом. kuidas kaaluda olukordi, kui sul kipub tasakaal kaduma? Как взвесить ситуации, когда ты теряешь терпение? või kuidas ma leian nõu, kuidas reageerida asjadele? Или же как я получаю совет, когда надо как-то реагировать? ja see nõu on kõik Galatlaste kirjas 6. peatükis. И вот совет, который я обычно беру, это в Галатам 6 главе. värsid 1-3. 6, 1-3. vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimu saanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Sest kui keegi arvab enese midagi olemata, aga midagi, see petab iseennast. Братья, даже если человек сделает неверный шаг, сам того не осознавая, вы, духовно зрелые, постарайтесь вернуть его на правильный путь. При этом проявляйте кротость и мягкость. В то же время следите за тем, чтобы самим не поддаться искушению. Носите бремя друг друга, и так вы исполните закон Христа. Если кто-то думает, будто он что-то из себя представляет, тогда как он ничего, то он обманывает самого себя. siin öeldakse, teie vaimu saanud. И тут говорится, что вы, как владеющие духом, ma mõtlen vahest täitsa ausalt, et kas ma olen vaimu saanud või? я часто думаю, получил ли я духа. Sest ma käitun vahest mingites olukordades, nagu mul ei olekski vaimu. И я часто хожу в каких-то ситуациях, как будто у меня и нету духа. ja ma mõtlen vahest niimoodi. И я иногда думаю так же. loomulikult ma ei kahtle selles, et mul on vaim. Конечно же, я не сомневаюсь, что у меня есть дух. lihtsalt mu käitumist tuleb korrigeerida. Просто мое поведение надо менять. aga siis öeldakse see kristlase mõttelaad. Но тут как раз и включается вот христианский образ мышления. sa teed asju tasase vaimuga. Ты делаешь вещи терпеливо, спокойно. sa jälgid ennast. Ты следишь за собой. sa kannad teise koormat. Ты носишь бремя других людей. ja teate, see on nii hea mõõdupuu, et selle kohta ei saa mitte kunagi öelda, et ma teen seda liiga palju või liiga tihti. И вы знаете, это такая вещь, которую никогда нельзя сказать, что я слишком много это делаю или слишком часто. seega, kui meid siin elus tabab midagi ootamatut või ebamugavat, То, когда в нашей жизни происходит какая-то ситуация, которая нам неудобна, siis piibel annab meile alati head nõu, kuidas selliste olukordadega toime tulla. то Библия всегда дает нам хороший совет, как справиться в подобной ситуации. ja tänane teine punkt, viimane punkt, И сегодняшний второй, последний пункт. aktsepteerida Jumala tahet. Принять желание Бога. nagu ma juba ütlesin, meil on kõigil vahest raske aktsepteerida teatud muutusi või uuendusi. И как я уже и говорил, что нам бывает так, что очень тяжело принять какие-то изменения. või aktsepteerida kaotusi. Или принять какие-то потери. eriti raske on taluda võib-olla neid asju, mis tunduvad meile ebaõiglased. Особенно тяжело принять те вещи, которые нам кажутся несправедливыми. lähedaste kaotus, Например, потеря близких, probleemid suhetes, проблемы взаимоотношений, sinu laste otsused решение твоих детей ja palju-palju muud. и многие-многие другие. minu jaoks üks võib-olla kõige raskemaid asju on aktsepteerida kaotusi spordis. И для меня, наверное, одна из самых тяжелых вещей – это принять потерю в спорте.
ja ma isegi mõtlen selle peale vahest, et ma võin kuidagi hävida rahaliselt või füüsiliselt. И иногда я вот так думаю, что мне может даже легче принять потерю денег или же какие-то здоровья. Aga spordis oli see kuidagi eriti raske. Но вот именно в спорте проигрыш для меня очень See тяжело ajas mind принять. nagu nii närvi. Меня это так выводило из себя. See võttis mult une, see võttis mult rõõmu, see võttis mult kõik. У меня это забирало сон, радость и вообще все. Ja teate, kui ma kogesin kuskil võistlustel vahest mingit ebaõnne või kaotust, siis teate, ma võisin välja langeda nädalateks. И вы знаете, если я когда-то проигрывал на спортивных соревнованиях, я могу вообще потом на неделю вообще выйти из жизни. Kõik ei saanud sellest aru alati, И вокруг не все понимали это, aga lähedased said. но близкие знали. Ja teate, see on nii ohtlik. И знаете, это очень опасно. Sellepärast, et kõik see viha ja kõik see pettumus, see lülitab su välja. Потому что вот эта злоба и эта обида, она тебя вообще выключает. Sind ei ole, sa oled kasutu. Тебя нету, ты бесполезен. Eile ma sain kokku oma pojaga Вчера я встретился со своим сыном, ja ta oli ju väga vihane elu peale. и он был очень разозлен на свою жизнь. Sellepärast, et auto jättis ta tee peale, Потому что машина остановилась в какой-то момент. keset Ülemiste teed. И просто посередине дороги. Ta pidi tellima buksiiri ja ütles, et ühesõnaga, et täitsa lõpp. И он просто вот должен был вызвать буксир и просто был вне себя. Ja ma kuulasin teda, ta ütles, et tead, et tegelikult ma tahaks olla Ameerikas. И вот я слушал его и думал, вот на самом деле я хотел бы быть в Америке. Et Ameerikas on sellised toad, kus sa lähed, maksad tunni hinna, eks ühesõnaga. И в Америке есть такие комнаты, где можно заплатить за час. Sul antakse pesapallikurikas Тебе дают бейсбольную биту, ja seal toas on igasugused arvutid ja printerid ja nõud ja mööbel, eks ühesõnaga, sa võid lihtsalt peksta seda niimoodi rahulikult. и там вот есть принтеры, телевизоры, разная техника, и ты можешь ходить по этой комнате и просто бить там все подряд. Ja kui ma teda kuulasin, ma tundsin ära, et ta on kellegi poeg. И я, когда его слушал, я понял, что вот он чей-то сын. Ja ma sain aru, et ta on Triinu poeg. Я понял, что он сын Трина. Tegelikult ma muidugi tundsin iseennast ära. Ну, конечно же, я себя узнал. Aga ma olen väga tänulik, et mul oli see põhi all ja mul on ta siiamaani all. И я в то же время благодарен, что у меня есть вот это основание, оно было и оно есть. Ma mõistin teda täiesti. Я понял его полностью. Tegelikult ma olen väga tänulik Jumalale igasuguse kogemuse eest, И я на самом деле благодарен Богу за каждый опыт. sest et ta on õpetanud mind kaotustest üle saama. Потому что Он научил меня проходить через все поражения. Jumal on õpetanud mind olukordi aktsepteerima. Он научил меня принимать ситуации. Et vahest asjad lihtsalt on nii ja kõik. Просто вот есть время и место, где ситуации вот такие, как они есть, и все. Isegi kui nad mulle ei meeldi või on vastuvõetamatud, Даже если они мне не нравятся, и я не могу их принять, siis see on paraku osa minu teekonnast. то это часть моего пути. Ja mine tea, milleks see kõik lõpus hea on. И я не знаю на самом деле, для чего все это будет хорошо. Teate, see ei tähenda seda, et ma ei võitle või ei oska seista oma seisukohtade eest. И это не значит, что я не сражаюсь или не буду стоять за свою точку зрения. Aga vahest tuleb lihtsalt aktsepteerida olemasolevat olukorda. Но иногда просто надо принимать вот эту ситуацию такой, какая она есть. Siin ma olen, aga siit ma lähen edasi. Вот такой я сейчас здесь, но я отсюда иду дальше. Mõtle korraks, Подумай, kuidas sa aktsepteerid midagi. как ты принимаешь ситуацию? Midagi, mis on vastuolus sinu arvamusega, Ситуацию, когда что-то идет вразрез твоему мнению. sinu tahtega, sinu plaanidega. Идет вразрез с твоим планом, с твоим видением. Teate, kui lihtne oleks vahest öelda, et kui asjad on niimoodi, siis ma ei mängi või ma annan alla. И вот легко сказать, вот если не все делается, как я хочу, то я просто не играю в эту игру и сдаюсь. Seda juhtub koguduses, Это случается в церкви. seda juhtub perekondades, töö juures, suhetes. Это случается в семьях, на работе, в отношениях. Et me lihtsalt lülitame sellistel hetkedel Jumala välja. И мы просто выключаем Бога в этой ситуации. Tänane viimane kirjakoht. И последний отрывок сегодня. 1. Peetruse 4. peatükk, 1 Петра, 4 глава, värsid 12-16. с 12 по 16. Armsad, ärge võõrastage enestest tulekuumust, millega teid pannakse proovile. Nii nagu sünniks teile midagi võõrast, vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. Õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse vaim,
Jumala vaim. Ärge ka keegi teie seast kannatagu mõrtsukana või vargajana või kurjategijana või teiste ellu sekkujana. Aga kes kannatab kristlasena, ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale au selle nimega. Дорогие братья, не удивляйтесь тому, что вы сталкиваетесь с суровыми испытаниями. В этом нет ничего странного. Напротив, радуйтесь, что вы разделяете страдания Христа, чтобы вы могли радоваться и тогда, когда будет явлена Его слава. Если за имя Христа вас оскорбляют, вы счастливы, ведь это значит, что у вас есть Дух славы, Дух Бога. Однако не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал как убийца или вор, или делающий зло, или тот, кто вмешивается в чужие дела. А если кто-то пострадает как христианин, пусть не стыдится, но пусть и дальше прославляет Бога, живя как христианин. Küsimus ei ole alati isegi selles, et kas sa aktsepteerid või mitte, Вопрос не в том, принимаешь ли ты это или нет, vaid ka seda, millise suhtumisega sa teed seda. но вопрос в отношении, как ты это делаешь. Piibel ütleb, et me ei võõrastaks enestes tulekuumust. И Библия говорит, чтобы мы не удивлялись этим Mis испытаниям. asi on see tulekuumus? Что это значит, вот это вот жар Igaühe испытаний? jaoks väga erinev asi. Для каждого это может быть что-то свое. Aga piibel ütleb, et see tuleb. Но Библия говорит, что это будет. See tuleb ja see on test meie usule. И это будет, и это тест нашей веры, Test meie vaimsusele. тест нашей духовности. Ja kristlastena me teame, et isegi kui see test tuleb, me teame, et meil on see jõud, kuhu poole alati pöörduda, alati vaadata. И будучи христианином, мы знаем, где сила, куда мы можем обратиться и куда нам надо смотреть. Sest me teame, et meie tänane olukord muutub nagunii. И мы знаем, что сегодняшняя ситуация, она точно изменится. Ta muutub igal rindel. Она изменится на всех фронтах. 5 aasta pärast pole elu enam selline, nagu ta oli 5 aastat tagasi. Через 5 лет жизнь, она совсем не такая, как она была 5 лет назад. Ja 20 aasta pärast on ta hoopis teine. А через 20 лет она вообще другая. Kõige tähtsam on, kus kohas on siis Jumal minu elus И самый главный вопрос, где Бог находится в моей жизни? ja millises seisus on minu usk. И в каком состоянии моя вера? Aitäh teile ja ilusat pühapäeva jätku! Спасибо вам и хорошего продолжения воскресенья. Sõbrad, aitäh kõikidele, et olite täna meiega. Koguduse liikmetele veel teade, et me kohtume siis siin saalis kolmapäeval kell 19:00. Для церкви еще напоминаю, что в следующую среду мы встречаемся в этом же зале. Ja kõik olete siia oodatud järgmisel pühapäeval kell И 12:00. добро пожаловать все следующее воскресенье в 12:00 опять сюда. Ja laulame viimase laulu täna. Naš Bog tak velik. Начало и конец, начало
видят все наш Бог так велик. aitäh teile ja kohtumiseni!